Pe whatalo whantu, sa moa la tunu pele, lau whaafufunga i le nei fwoi a fiafi manuia mai le tua. E au whai masui fwoi o le tātou CKA Ministry i au kilani nei, New Zealand. Ia e o fuantu ma whaatalo whantu le suafa manu malo, Yesu Kiriso le tātou li i mo le tātou whaola. Ia un whai hone tātou toi maua le nei lau le lei manuia Matamua fie. Ia i lungo pe au le un whai hone tātou ma futai, whaatalo whantu i au le stofi le atua. Ngata foi lea yo e kalesia e fia. Ia o wo ma paanga o tātou pukalame, wha CKA ia stofi taitasi i lungo le tātou Global Kingdom TV. Ia e whapea foi nei o tātou tu asi sina. La tau lawa nei o lo whapena o na ula mula ma taputapo ia. Ia matu ina atu tama whanau sa moe so se ministry taitasi o lo whapena na au nai. Matu te whatalo whantu. Le suafa manu malo Yesu Kiriso. Tātou li ima tātou whaola. Tātou whatu foi. Nisi foi o tātou minusi o roi tu fio le rarolangi. Meisi ai Australia. Nana ona foi. Whapenana whatai uru foi ni lava ministry. Tunga ia te tiar 40. Malwhatu i aso Evelyn. Ia mala uso umai Sydney Australia. Ia whapea foi nisi vaenga o le atu te lo Australia. Le atu foi lea, ia o le la mua Wellington, o lo mafutai nisi foi o uso. Ia ma nisi lava o lo whapena o na lala mpapa au i tu e fia o le larolangi. Ia Samoa le atu nupele, le o se po kalame e whapena o na si TI se tasi po se ingoa. Ia le po kalame whamaro si ai tātou an pasal maro le atua. Ina ia vea i tātou ma e whalau tele. Ma tu ina atu pea e whaasoa e ngata fo i lea ia o le sheina lea o le upu o le tala lea o le malo o le tupu malo le malo so se tu e fia le langi ia whataro whatu e fo i lana o auna o whapena na whaongaina fo i lana ia la ata i lunga le ea lana o auna ia whengainga ia pasa mai pureta ma le whetua ia saura ia whai o le tātou ma wainea wano le leifa whtai lea tua o amanoa ma whamanianga ia tātou te lea au maua. Ia whatalo whatu fo inisi o lo whapena o na whainga malo o mai ni vai taimi au kilani nei. Ia mai tu e fio le rolangi so se atunu lava ia mātou te whatalo whatu le swafa manu malo Yesu Kiriso le tātou li ma tātou whaola. Ia o la tātou a mata talo ia o le whaasolo ele o le tātou whaasoa le ne fiafi. Mātou tamau le langi mātou whaafitai tele lava nei au nona lei mo whai ona e au maia ia ma e saunia mātou te tuwhai lau tala lei lunga o pea wale ea lo mātou tamae whaafitai ono lo walofa i le ngātou le nei atunu ni usila o le rolangi atoa o le ala lea na e mai ai Yesu mai awina mai o ia ina ia maliu mo i mātou ina ia maua i mātou le ngātou le manuia ia tino nei siri ai le ola e whaavau ma le manuia o e saunia mo mātou. Mea le mātou te whaafta iai tamai. Ono nea wano le lei, iai lau whaunga, le tua i o mātou tangata, le mātou whaalongo, le whaasoina fo o la upu. Ia whetalai oia ngangpa. Ia e whaunga ina ai. Ia le me whainga luenga le nefia. Whamnina ia o auna. Pena talo mai. I te miu malawa le tua e tu ina tuai ni mafutanga wha le nganga ia te oi ina ia maua runga lovi si tia oi e sua o tupu le maa lo ia e nā tia lava lo mātou whatau o le mātou talo lea Yesu le leia le mātou amen e amen amen ia o lo tātou iai pea i le tusi ngaluenga pe o le tātou whaasolo solo mai ai le amatanga tu se ngaluenga ia po le whaurupuina whapea o le o vai e karesia. Ia, Samoa le atunu pele le whapea o se nei po kalame o se e whatatau i se e karesia fo i lea na tātou tau soe fua mai ai, ia ma o ola mai ai lo winga po kalame le nei. Le ai o le savali ai a Kiriso, ia e te tau na tala ine tu le fio le rangi, ia e pio tanto iai tu se ngaluenga. Ia o le tusi lea o lo whapena, na tātou i loa, ma tātou tilo iai. O lo whai loa mai ai,
le ua I ekalesia le na fetala ia Iesu lona o so o te atia e lau ekalesia. I lunga o le nei papa o te atia e ai lau ekalesia. E le manu malo e foi fai tuto o se ori. O le me foi lea sa moa na tunu pele ia ua te loa le se si le sila fia le ekalesia o lo fa pena na tala noa ai Iesu. Po le tangata e au inatu ma vavai ese mai ina ia alu e tufa atu ma faa lau tele atu le tala le leo le malo le tua. Pea lao na iai foi le nei tusi. Ia o se si va ainga foi le tusi na ia o tusi tusinga po tala anga e le ngata foi le ekalesia ia o tusi tusinga e winga I lau apostolo o I la tou ua au inatu. Pea na iai le winga o le na foi o le apostolo lo ni o le tangata o vai se ina mai mo le li ia vea o io le ekalesia e alu na te whaalau te leina le upo le atua matau hoi sa moana tu pele a o sau e nana filifilia I sulo na o soo ia o lea sa whapena o na training as a disciple as a learner whaawa o ia Iesu mea umalava ia ina wo oloa ina ua whiwanto I le langi ia o ina aloa na vea ai le ni lava au soo ia o ni apostolo le alu ingo le tala ua a mata ona a wina atu I lato. A sa training Iesu. E fo ila le whafta iai I le tele o mea ia e le o tātou nofupong sa ai I le manino ai o la fionga pa ia le atua e peo na tātou iai. O whaitau ina fo leo sina tātou upera e le tātou text foi pa le tusi le nefiafi le ngalu e ngai lua whai mua munga o se futoru. Ia le ase I whaitau ina na whaiupu ia o na tātou whaasoa I ap na ia le nefiafi. Wo antu le aso Pentekoso sa iai lato umalawa I le mea tasi ma le loto ngi tasi o na whafua sei mai lea o le taalili mai le langi pe se I o le matangi wangi tele mai o tumu mai le fale sa lato no lofo ai o I lofo I lato o lau whaiva pe se I o afi o le afi o vai ina o nofo I o lato lunga taito tasi ua whaatutu muina foi I lato uma I le nganga pa ia ua afu ai o na tau tala I ngana ese e peo le foi ina mai le nganga o le ngana I a te I lato. Ese le manino le fiong pa ia le atua peo na tātou whaalongo iai mo tō whaafonga iai Samoa le aso lea o le aso le Pentekoso o le ale aso le anga I mwhai masani o no mai sara elu e whaia lantou tau saminga po feast, po ainga. Ia tau for holiday ta festival. E whape ngā la o na iai le aso lea. Mato le fo le aso lea, iai le aso. E whailoinga e mua e ka o le aso o le uruai fua. Ia ona so o ilo le ma le aso le ka o le aso le paseka. Ia e whape na fo oia amin le aso le ta o le aso le Pentekoso io le fo ila le e fo ile si ona ingoa o le ainga o le vaiaso the whole week o le Pentekoso la lea ia pe o le tatou tilo ia o le taimi fo ilea wa tatou vava ai le vavala mai ia ma le whanau mai ai o le ekalesia lea na fetalai ai Iesu mai ia profeta mai ai I lona au so ai meise lava pe telu o te ati a e lau ekalesia ina ufa mai le fesiliantu le lifa ola I lona au so le asa tau whaalongolongo ma se tau mai tau I tangata o lo latu tala noa e winga ia te au o ai au ia e fe mai nisi o I lantou ia mātou whaalongo lava o oio Ioane oio le profeta o Isaia oio le profeta o Jeremia ia oi foi o Ioane il Baptista po se tasi o perfetta. Mai Iesu a o tau la o so. O tau o tangata o ina o tau di telo taimi o le aso tau mau, le aso tau tala. Mai le o so ia Iesu tali mai ia. To ina pe te alufa mai o oe o le keriso o le alo o le atua soifua. Nino a ia le fetala inga Iesu fa mai ele o se tangata I tau ina atu pe telu I atu oe. A o lea nganga o lea tua ia. Me fo lea. O le ekalesia le atua.
o le ekalesia ua le ngata ina vavai ese ina mai ai o le ekalesia e whaafoifoina ma amatalia e le anganga pa ia o le atua le whaonga ina ai lea o lona au apostolo e o mai le aso le nei ia whaafitai i le atua i lona lofa ma lona ngalei i le wha tofsia ai tātou i mea lofa le nganga pa ia e o mai le taimi o le se tasu i tātou e lea i le whapena o le iai le mea lofa le nganga pa ia ma lofa tu mau le nganga pa ia o le tala ne o le tala o le mea o umana tutupu sa moa e le whape o le a koe whaise si tātou pentekoso kāu toi whaatari i le fio mai o le nganga pa ia le ai o uma o lua pea ma le lua hawe tau sanga talu na tupu tusi le mea lea tusi e tusi ngaluenga ia ale toi tau la lai ma toi fangu ia te tātou ia le taimi o lo tātou iai nei o to tātou iai le taimi le whamai tātou o le taimi o le ekalesia po le church age le o tātou iai ina wo ma le taimi na ma liwa Yesu ke miso lungo le Santauro yo ina a matai loa ma tātou tilo ia o lo iai leisia Lazy transition fall of apena ma na o le atua Yesu ina ia amatalia ai ia male fa na mo le ekalesia Yesu pe fona le sa mo na tunu pele ia ka ko kere ti peide ngi me awa mo ia sa mo le mse so tatu na ia taimi na tupu ai nei me na o me ia na tatu fai tau de tu sia la o so Yesu sa na to fe ai ma Yesu ma na to a sharing fa ta si ma Yesu ia o le maula lea i lātou leo o tātou wa tai lima ai ia ma tātou whaitau iai ma tātou tilo iai ma tātou tari tonu iai ma tātou whātua tua iai lea nganga pa ia lea na wholafola ina lava i lea tua i ona au soo tuse Ioane le nate iai wha mai Yesu e au ngalo walu ai au wina mai le fisoswani mai o le fisoswani lea o lea nganga pa ia o le atua ia te oto. Mai a fio mai le nganga pa ia. Na fio mai le ma nofo tu mau. It will stay permanent. I te tonu ia te i tātou. Me foi la le whafta iai Samoa i lo tātou ta maa o i langi. Le ana na ia o ina mai alawa Yesu o le whaotanga. Fa mailo Yesu i ana saunoanga muli e au ngalo walu. Ai o te awina mai le nganga pa ia au mai lo ta mai ala lo le sofa porona ingoa me foi la le tatu tilo Samoa ia o lo manino ala fionga pa ia le tua ia tatu te faitau ia mana o mi foi ni staimi tau ona tatu a fa foina lo tatu mata fa le nganga tatu te tilo ai ia mata tatu va ia ile fia ngalo le tua e pe ona tatu le ala o tatu faitau fa mai ia o le mea mua i le aso sa iai lātou le nofoanga e tasi lua i le ngata sa iai le nofoanga e tasi e sa lātou iai le loto e tasi lau so o tos furu lua a tō manisi o so o sa lātou iai e o lātou poto ai sa lātou iai le loto e tasi e o ngā tele ia le toi fangu mai o le fiongpa ia le tua tusia na ono luka ia te tātou. Ono le tele o mea e ala na tupu ina o tātou iai le nofoanga e tasi ia ma le loto e tasi. Te roa a tasi le loto ma le manatu, ma le mafau tātou o le auso ia keriso po le aingo le atua o le a fio mai fo i le atua le ngata ina whama mana ina mea tātou te whaia ia e a vea fo i ma moli ma wola i le lalolangi o lo whapena o na tilo mai. Pāna iai whai mai o na lato iai lea. O malawa i le mea tasi, ma le loto e tasi. Esel matango fie. When the day of the Pentecost had fully come, they were all with one God in one place. Kau le foi oe. E le whai atu Yesu i lau so. Ia oi kari lai ai whakari iai. E ngang pa ia pe o Samaria pe o le maunga fo lea i sesi mea mamao whenga o iai pe o le maunga olive le ai mea i oko wo i le mea ngai ka o lea o lea whiawhia o piku Jerusalema
tau te whaatali ai ia le fio mai o le fionga nganga pa ia o na whamana ina lea ia lea lau whamaunia le upo le atua whamai luka bo o le aso le Pentekoso ia po le aso tonu a lea o le aso ua whapena ona e umaloa le ainga foi le ka o le whamana tuinga o luai fua the phase of the first fruits o ngā kōngua a maka i le aso lea le 5 aso le Pentekoso kau mai i ngā ia a o le fo i la whamai o le aso lea ia fitu le ia vai aso e whai ai ia le ainga lea ia o le tātou lola ia e 5 fo i aso e peo na tātou tilo ia i le aso le Pentekoso whaafitai le li awa o le aso lea ia o le aso fou, o le amatanga o mea fou, o le amatanga o le suinga o mea, ono wa, o le afio mai le nganga pa ia o le atua. Me fola lea, o le nganga pa ia whaafitai ia Yesu, o ia lea na te whaia le vesuia inga o mea umai o tātou wolanga, le ngātou rautou soifua, ma le mātou wola, ia ma o ai lava au ona i le atua, mana o mia i tātou, le whaafouina o i tātou, ma mana o mia i tātou le nganga pa ia. A whai e se ta se le mana mia le nganga pa ia o le atua ia ke iloinga i kakau o koea tilo ma toe wa ai le atua le anga o tātou umalava le ta tau na whaatumuina le nganga pa ia o le atua koe wera e visiri whawewhea niaso te talia ina Yesu i lo loto mo tātou mawhau mo tātou nganga ia ma whapena na tu inatu tātou wola tātou tū mau na upu e le ngātou le whaitau ma tū mau na upu ia o nga lue mai leo le nganga pa ia te i tātou ina ia whaatumuina pia i tātou e lona nganga pa ia so mo ia le whai mai ia Yesu Keriso a whio mai o ia o le whesosoani te i tātou e le ngātou le whesosoani mea uma ai whai mai na te taita ina i tātou le upu moni le upu moni o le upu lea Yesu tā moa le ai sa vasa se ai sona malosi whanatura o iai le ai e alua uma ai mana mia e tātou le nganga pa ia o le atua i taimi umalava ino i isi kaimi whai a tātou wa ngoma se nganga ma se whesoso ni mai le nganga pa ia me foi lea whaafitai ai le toi whangu mai o le upu o le atua le ne fiafi le anga tātou te mana o mia lava le nganga pa ia o Yesu Keriso o ia lava le na ia fola maia, na ia polo i mai wha maia. E au ngālo na alu. Ai au wina mai le nganga pa ia. Au wina mai e nofo tu mau i te tonu ia te i tātou. Me foi leo ka ua stasi o whaasoa. Me ngā ka kukele o koe a. Tātou tile o te walau atua ia Yesu pe a whatu le oki ngei. Ia Yesu e, me whai o te tongi i whalau pāsese te oso mai ngei. Ai sea, leo wha mai Yesu e o te awina mai lea nganga pa ia. E hala e lo ingoa e au mai e tama. Ia o na wha mana ina leo i tātou i mea umalava. Me vera te minga. Ia nā le tasi ale Yesu. Lea sa wha na uru whale povi. A wala mai a Maria. Ia mai Josefa. Ia leo tātou lo i tasi ale Yesu. A o lea nganga pa ia o Yesu. Leo watufa mai ma. Nofo tu mau te tonu ia te i tātou. Ia lea ua whaasafua uma ia i latou e na talia o ia ma whaatua tua i lona suafa. Ino ma vatu ia i le manuia wa vea i tātou whanau le atu. Foi la lea. Kau kere whai a ime foi le whai malo vale pe whai al kako malos. A tātou te whai a le whaalango lango mai le atua mo i tātou. Lango kako wa kere wha le tingo isi kaimi. Iwe na i mea wha ka uia e se upu wa whai ngofie e te tala ele kako wai ma wha maora mai tātou mtaupu. E o ai mea wha le lotu. Wa kako so nga whaia ele maanosi wahau noa ma le whesoaswani mai le anganga pa ia. Samoa le atunu pele. Le ai longo fia mea le anganga pa ia no fie fo i mea le tino nei. Me foi lea. Tau na tātou loa. Na tupu le taimi o au apostolo. O lo wha pēnā fo i o na wha aua uina pēne le taimi. Se yo le aso e fio mai ai ke viso Yesu. Le lai fai mai wa. Ina wanato iai le aso e tasi. Ile no foanga e tasi ma le manatu e tasi.
ona fio mai tasi le mai matango fie pio ne fo il po kalami fo il fa solonga fo il fontanga le Sons of God in New Zealand nei ia o lo fa pe na o le aso nei na fa umai ma fa tei na fo i le conference le fo tau sanga ia fa fta ia tu mana ia o le upu sa mato fa longo ai ia o fa pe na no fa soina o ona le tua e fa tuina fa pe o le build po le ati ai ia sa mo na tu no pele tara lasi lava le winga o le upu ia ai o lo ia te o ia le to fa le tua ia e te manatu ai mai la ngona ai le wala mana ia le upu wa tasi le mea a o ina tato tu fa tasi ma tato loto fa tasi wa ve tato matangata wa tato wa pio fa tasi le ati na ino le tino kriso i te tonu mea no tato iai o lo fo io tato o le fa na le tua po le aingo le tua o le tino kriso o kako tasi lumo le tua me foi le fa fta ye le nganga pa ia a wai le fa pe ese se nganga pa ia o lo fa pe nganga modi vai ai si a uso komisiano e tasi la vale nganga pa ia o le tua a o tofu si o mai tato fa fta ile le tua wa le foi la fontanga ia mana ia le upu le build ya tiae ia Yesu lava na fetalai ina ia tiae tato i lunga na upu o waranga o ia lava le na fetalai o te atia la e kale sia i lunga o le nei papa o le papa o Yesu o la na upu e tu mau e fa vau pe na ia le fionga le tu fa mai e uma vai atu me uma le nei o la me le la langi a le upu a Yesu e tu mau le e fa vau ma nei a fo i le fa ma natu mai o la tu le nei vai taimi ma nei vai tau ia tato watia atia e la le tino keriso atia e ministry taun ma lo le tua ina ia awane ia atia e awal me voye ia pe le ia o apostolo le ele ia tia ia se ma lo se apostolo ia Paul mena la to focus ai o le atina ina le o le ma lo le tua e awala i me alofa le tua mo fa mana ina ila to ia mati na e aile le kale sia Yesu po i la tau a la tau te tonu, po whaatua tua ia Yesu, wāti na ina i la tau. Me whela le ole kale sia le atua ia. I le aise mano si anga o iai, vanga nā le mano si anga mai le atua o le anganga pa ia, e wha mano sia mai la watato. Me whela le whaafta iai no wala tu iai wha mea o whaafo, se i leo na angi mai le matangi, wha pēnā o na nofo lunga ia te i la tau. Mo whaatumu ina i la tau. I ia le tua sa moa le atunu pele mana mia le fatumunga le nganga pa ia yo tatu tangata le anga o tatu tangata tatu fana na mai mai nga sala e ye te mi oso fa ia ai le tatu savalinga ma le tatu mo mau mo tatu wo langa au na ile tua le anga le ka ke le lang e mai Yesu o ne ka ko ke ia le lang fa ya tu yo na so ai le o ni tangata le lang i tatu de ala o ka ku va vai na tupu le lua hafe tau sanga nei mea. E o mai le aso nei, o lo fa pēnā o na nofo tu mau pēa le nganga pa ia i lunga ma to tonu ia te i tātou. Whatu muina. Pēo tātou loa mai whenga tuai, fio mai le atua i le ao, ma le afi, ia a fio mai fo i le atua, ia wana o na i lunga ia te i lātou. Au na le atua sa ngā lua mai le whenga tuai, sa iai le ngā le atua ia, fio mai le atua ma pia fa malu lunga ya te lato fetalai mai ai le atua i lona si ufonga ya te lato ai lea fa auta ina ua ma liwatu Yesu i langi e awina mai le nganga pa ia fa mai la ia wa nofo tu mau i to tonu ya te tato mai le tu ua i tato mai lo tu tato ma tu oti ai fio mai le nganga pa ia me foi la le ka ku va vai il so si o manu ia le tua o lo fa pena ne ma ko le fala o esa mo ia pe ona ia di tusi le aso o le pentecoso e o mai ia isala elu kamatane ia ma tinafo i mai lato uma e o mai i o lo fa pena e na fa sala lawina i sinu tua o yo Israelu te min fa sala lawina ai
ia matemi foi tātou loa sa whapena o na whai ainga i me whaipoi poai le ngu o le atua inisio o nei fo i tua oi ia ma ta bea ku lea ai i le taimi o me ofisia ona o mai ai lea la tau tea whailonga whatasi e voi lea o nei fis samo e le whailonga si kua laula e whailonga o Israel ualo iai ia mengi whailonga ina e whaftai lea tua o lo tātou whaola ma whamanatuina pea ia le maliu Iesu e ale lo tātou whaatuatua i to tonu ia te i tātou kako kile koe ka woa i o Yerusalema i kolokota le mena whapena na maliu ai o ia le sa taulo matuina atu i tonu o tunga mau Iosefa al mataia ia matua soifua mai kako kile koe ka woa i o langa le wa ia Iesu lo na nganga pa ia i to tonu ia te i tātou tawar tātou whaatuatua whaatanga le nganga pa ia e ngā lue mai te tonu ia te i tātou. Via le li. Ile o iaina i lātou. I lea no fuanga. Sa whapena o na whai mai na whafuse ia leo na fio mai a nganga pa ia i lunga ia te i lātou. I le ngātai na fio mai lunga ia te i lātou, ma nofo i lunga ia te i lātou, ta i tōtasi. Ia awa a mata ai o na whai mai ana. O na tautana lea i lātou o ngangana ese na awina mai e lea tua. E foi lea. Sa moa lea tunu pele. Lea manino ale upo lea tua. O tātou ngangana, lea ngangana ai lera langi le lātou lava ngangana. Ia whina ngalo mali ia. E leo nia tātou ngangana o ngangana na au mai e lea tua. I lea tunu, ma lea tunu, ma lea tu ngangana ai. Le foi tātou te lo le teimo le olo. Ta fausia na fa ese ina ia le tua ngana ona le ono o ia lava o le tua ia le ngana so le foi la fa mai o ia o le tua o le nganga pa ia na te au mai le ngana o ngana me foi la le ia o ngi u ka ko fo volunga ai wanga ka ko wa sa mo le ngana taua le ai e taua u manga ngana lang o ngana nga au mai Yesu fa Yesu ma tu tai do tasi ya tu ese ina I fa pena ona vivi ia tua ia te ia ai ngata foi le ia I lo ai te ngata uma o ia o le tua e o le ngana ma o ia e ona le ngana e ona me uma ma ngai ia la te ia fa me le ngata ia me tasi ma la tu loto fa tasi io ona awina mai ai le ele li le nganga pa ia ma nofo to tonu ia te ilatou ia ma fatu ma wina I lātou ta I to tasi I le fatu munga le nganga pa ia. Ese kaua me lea. A o ngei ngā tutu fatasi le kalesia Yesu ia ma le loto e tasi le anga lue mai le atua I mea. Ma le atu tupu wa venga. Awa le mea le tupu I le aso fa mea inga ua uma sa atu tupu wa venga. No inga. A whaina tutupu le taimi o Yesu ma le au apostolo e tutupu foi o tātou vai ngā taimi nei kako ia aisea. A foi le langa leo whatumuina I tātou e le nganga pa ia. Ma ua taita ina foi tātou e le nganga pa ia. O mea umana tātou te whaia. E leo tātou na le whao ngai le tua I tātou e a vea ma tools what method le ngaruenga. A o le nganga pa ia o le mea siri le na tāua. E wha ngai o inga I tātou. Molo na fina ngalo malana ngaruenga whaftai lau apostolo e uia ina bala ulia nisi o lo whapena o na iai I le mawalunga o le tamao a inga o nisi o lo ngaluenga I le ngaka o le malo ia o le public fo I whai ngaluenga ai nisi o lato whai pisi nisi ai whawhitai nei au so sa whaangalo mea umalava sa manatu I te ngata e o na I o lato ma fau mea sa ngaru e ai wofo ina atu o lato wola I le lii ia le lau kako tiro I mea ta o lea o leo mai whaatasi e loto whaatasi ma tari tonu whaatasi ia Yesu Keriso malona malo e foi la lea a le wha malo le langona ma le manato le tangata o le whainga kai o ngā sawe au nei lalo resi tangata langa foi o le lalo langi I me soi fuanga tatu ia I Samoa
o le sifi ai lunga i mai le kaunga sau sifi koe au onga ina le sifi asia langa foi o le pas umanga ai ke loi ngā ka ngaka e whare maro le atua e me whaionga ngā sau au onga i lano le si foi au ona vi ia le ri pei o nei au ona po le aso la tu tau aloa o le ase maurunga sa e o la tu tūlanga whare tangata karileia sai ai a sa sehu mai lano lea o le taita inga le lanto au una sili o Yesu Keriso e whai tau tusia maneko lo naalo tala mai ai me whai lo mai ai le au nanga le nei tangata i no ia Yesu a he leiloa o ia o le tātou tupu o ia o le tātou whaola me foi lea e au ngā tele nei tusi a whai o tau atia e le tino Keriso a whai o tau atia e se ekalesi, a whai o tau atia e se mafutanga, a whai o tau atia e se ainga. E le ai lava se tasi mea, e fō i ai, ma a vea ma vai fō mea umai atina e ai. E ati na e lava i lea, i le upu le antua, ma lona nganga pa ia o lo whapena o na fio mai. Fe so soani a te i tātou te mi umana. E wale e whaptei le antua, e le tusi awa, e atu Samoa, wa loa lava le tātou whaitau le aso ma le aso. I lea taimi ma lea taimi. Ia o tātou long. I fui taimi ka ki whaitau o mkaai le upo le atua. Ua ngā se whaikau a. Ia lango le aso ringi i whaitau e lau tapta lea. Kaunga o akui lea si aso lea. Ua o i e lau whaitau i. Ke mga o ia markau sanga pele i markau sanga o umango whaikau alku sipa ia. I think e le o le winga na mai le upo le atua mo i tātou. O le upo le atua mo i tātou. E au mai o se mea ai, le ngata o le mea ai, ia e o le vai, e o le areto, ia le ngata fo i lea o le papa, le ngata fo i lea o le ana, o le upu lea. E ola, mai o le upu fo i lea, e wha masino umai lava mea umai lea tua. Langola na upu na whaia ai, mea umaolo i ai nei le rai. Me fo i le o fo i a, i le maa nava mai e Yesu, na mana wa mailo na nganga ia i tātou. Le mana maola. Ina ia maua i tātou le ola. Ina i tātou i loa. Na whaia mea uma i le mana wa maiola na upu. I le whetalai maiola na upu. Me foi lea wha whetai tele i lo tātou atua o lo tātou au auna i ai o Yesu Keriso lona suafa. I le alofa mai a te i tātou ma ia sila fia o oe maau o le tangata o le ampasa o le malo, o oe mau o le avea ma apostolo a le atua, avea oe ma so o Yesu, o le atau aveina le fua o le tala le lei, o lona malo, ma le tupu o le tātou malo. Me fue le lo tutele, no a iese tau wha vai vai, a iese langona ina ia, o iese musua, ia toi wha malo sia o le upo le atua, wha malo sia o le nganga pa ia o le atua, wa ile nganga pa iero no foi tonu ia te oe. A fai wa kau lela ngona. Longo winga ia e ao na ia e toi fai tau na fionga pa ia. Ina ia wha munguina pea, ia ma wha tumuina pea ta toa lona nganga. Ina ia wha sofia oe, fai pea oe ma. Ta ngato lea tua ina ia avea le tala tala atu o le tala le leo lona malo. E wale whafta wale ngewe kaimi ia pea no fai atu fo te mo sola. Ia i lei mafutanga wha le conference fo ia le Assemblies of God in New Zealand wha ftai le tua i ngana ese o atu nuu malanu o mai whatasi ono la tutu whatasi malato tutilo o Yesu po ngai o mea umalava a e leo se kale sia po o se o le atu nuu malenga ngana e se alango kako e o mai umalava i le tua to tasi o Yesu lea peifo ngako ia ngi fiafi am lea la u fatu muina ila to le nganga pa io le tua mo na fua ile ona la to tau tala ngana u foina mai le nganga pa ia o le ngana ia te ilato se va ela o ia se le manga ia no le va venga la le na tupu le aso le al pentecost ile ua fiantu Yesu le langi ai wina mai le nganga pa ia na mafu ai ona a mai ale mea alofa lea o le ngangana e tau tala ai ngangana ese awa o le ainga lea sa faia po le fisle lea fai le aso lea
o le fish le o mai yata ngata Israelu, especially ka maloloa. E o mai la ko ke celebrate fatasi le aso le Pentecost. Ia, po o le aso foi o le Feast of the Week, of Weeks. O le aso lea e fitu le leiva i aso, la to te whailonga ina ai le aso lea. Via le ri, longo inga e 5 lei aso. Fitu vai aso, 5 aso. Ia o leo kero kalango aku le kako fiku vai aso fo i lea kako kārenga le wai nei, le tau tale no fo ia le taimi o le kārenga i utaia, ia e pio na iai ngā ke maua i ngā ia le fish lava ngei, i le e soto e tōsu ma le whāna nā lo tale no mai ai, i le lua. E maa ngai ia wa le si mea le kako kilo, inga ua iai la tau li kaimi lea, sā la toua, sā la ta wha manu, ma tā puai, ma la tau iai, ma kaule foi oe, o le la tau iai le talo talonga, i lunga la fiafe o pito lunga. O mua sā la tau te talo, ona la, ia o sa tasi e sui tūlanga ia, ina ua wha le tonu foi, ia le uso fo ia yuta ia sa la tu te taro le atua ina ia fesoso ni mai ia le fo wala ku ko ia te vala watu le atua ina ia mai stas e sui ai o le fo wala ku ko ia lunga i malato talo ia i la tu talonga le metasi pio na tato fa longo ia le vaiaso tu le nei sa fa soa toila na ona ia Johnson whawhiangainga, e ese le maa ngai o le meo le iai o le kākou le mea tasi. Tasi lea wa venga o le atua e mawhai o le tutupu ina ua tātou tutu whātasi. Ono o lea le tātou loto whātasi le li. Le fo uti tari tonu ma tātou tari tonu whātasi o lo o wheta lai mai le atua e ala mai lo na ngangapa ia. Ia ma tātou fina nau pēr te talo. Ino tasi ngai ki o lo langa whale nganga. Ele ngato o na upu o le tatalo ia tātou loa na whārango lango e soso ni mai ele nganga pa ia te i tātou. Lo au so ole dei, ia o le au so e whapena na fia lātou te shea le upo le atua, ma lātou te talo, ele ngata foi, lātou te anapongi. E se tāu o le tangata o le nganga le di, ai ngalue mai, se whaala botopotonga, ia ma se ni auso ro fa penana na to fa lango i le nganga pa ia ma le ngalue mai o na mana e foi le kako ke le fawolu ngai po ai wa ia le nganga pa ia ai wole ai o le point level o le netusi ia tanto fa lango le ta inga le nganga pa ia lango le wa mato na fa na mai le kalesia le sa sa no ai riso i le feringa fo i ona o so o te atia e la ue kalesia. Wai luinga la, e le atia e asas. E atia e Yesu ia langa e kalesia. E a vea oe maa o se ampasa, o se apostolo e awinatu, e tala ina, ma whala au tele ina, a vea oe ma whai evangalia, a vea oe ma missionare, e tala ina le tala le leo le maa lo le atua. Te loa, e lo isi kaimi, e tātou te whaaru lea o ngā isi mea o lau laingei. O le upo le atua, e ka kau ngā tele i ai o tātou taimi, tele i ai o tātou whaitau, tele i ai o tātou a saidi ili le upo le li. Lango o le mea ai, o le mana iona o le upo le atua po Yesu lea mo i tātou. Vai la o le maa ngai e kele ngua iai lea, o le whatu muina roi lātou, ile nganga pa ia o le atua. O le whatu munga la le atua nganga pa ia. E o le whaorota no mai e whenga inkuai. Whamea o te mine e wheta lai atua i le atua ia te i lato i tusa ma le tū la whono. I ngā ngana ese ia ma lau ngutu ese. O le anu ingo le kala. Lea la kau koe loma wha maungi. O le atua sa ia au maia ngā ngana ia te i tātou. Ngana Tonga, ngana Samoa, Niue, Cook Island, Sainga, ko e lau, lea lava langa ngana. Nea lai wha maungia, o ia lava lea e o mea uma. So e leo ngia kako nganga.
le inga kako whakangau mai, e yeile ka ngaka ngau mai ale nganga Samoa i o tātou chin, po kako ka ngaka Samoa ngau mai ale atua. Me voi la lea, tātou whaafitai, leanga o le atua o le tamao a inga. Le atua o le varieties o le life, o le oranga le nei. Me foi lea whaafitai ai, ma tātou vi ia pea o ia, awa o ia e o mea uma. Ia, lea lawa whaatumuina lau so, ile nganga pa i o le atua. Ma ua whapena o na tau talai la toi ngana i setu. O le o kanga kala ngingo aku le fish lea. Ia pe ngon whai ako isi o mai kupiko, o isi o mai i elengi, o isi o mai o i falangi, o isi o mai o i galia, i loma. Ia, mai asuria, i mai isi ngo. O mai Iran, Iraq, pe a kilo eme va i le lisi lea. O ka ngaka la le lenga o mai le fish lea. E whaalongo mai le aso lea. Ina u whaatubuina e lea nganga pa ia po mai e lea nganga o ngangana. E lea tua le ngangana o atu nuu laenga o mai la wali ia ile au soo. Malatou tau tatalai. Malatou a vivi iai. Malatou taratara noa i va venga o lea tua. O lea na ke ili vahenga lea whai mai sole. O le wale ia mai umai karilai. O le ka wale nganga lea o nganga ia karilai ia lea. Leo ke whaalongo longo aku o le whaaloma mai le liri o pete. Leo ke whaalongo lai wha Iran mai ka maro peke. Ka ukala mai le liri o ko mani i le nganga wha Iraq. Le mea le tupuleso le. Wha mai ia. E le o karilai ia umai lato. E se vai la ia. Na mai o le mera le mai ina wafua mai ai o le tau tala ingana se e pere fo ina mai le nganga o le ngangana ia i lātou. Sāne nofo i lātou e nofo i Jerusalema tangata i utai au e mā tau le atua mai nu umalawa le larolangi ua la ngona fo i le nei tā lili o le whaapoto poto mai ai lea o i lātou le motu ma whememe ai le wata itasi ma whalongo atu i ate i lātou ua tautala mai i lana lava ngangana. O ka ngaka ngei, wala kou whaalongo i le taa lili, o le vaenga le hiri whale lea. Ia, pe o ngā, na i vitami sa siase tua i nā tunu, ia oro, o sa iei, o preserve i ngā le whale sa wha pesa, iei i ngā rona o so o le kaimi whaile pa seka. Ia, o i ngā nā lea sa iei, lea i whaalongo mai le vaenga o mai mai i le aso lea o le fish lea. Ai, e ese le makau ki o le mea lea. Mai lewe mea, pe o le ta'alili. O lako whaalongo aku. O na whaapoto poto he mula ngona. O māta tau i la tau mai nu umalawa le rolangi. O la ngona fo i le nei ta'alili. O na whaapoto poto mai ai lea. Se vai. I le whaatumu inga e le nganga pa ia. O le atua o kākou. A fua e o na tātou tau tala inga ngana. Ma fua ai o na tutupu wavenga. Ina ia whaeloa tuai i nei tangata. Le matau tia o le atua. Ma le siri ese o Yesu ke riso o tātou o nei. Ia na ngalako whaelong whamea. Ngalako koe so maila i kikire i kongu i. E fia e loa kiri i whale lepo le hale mele tupu ai. Halleluia. Me fu ilea Samoa o ina whaatumuinga le mafutanga. Le aingo le atua i le nganga pa ia. O le alawa le tua inga krupu lo whapena na poto ai. Ai whaatumuina le nganga pa ia. E lo Samoa le atunu pele. E o aku kangaka. E draw mai le langi. Ai sea le anga fui o le whaalongo kangaka. E lo tunga tā si aka ko. O le aingo le atua po le tino keriso. E tasi ai tātou. Me foi lea, ia auange, ia veange i mea ma mea kākou kia. Fe ese iai. Ia tasi tātou le li. Nangol mele kupu le kare si kornito. Pia ang whai atu fo i, ma sau no atu fo i, te leo nei au nei lungone nei fo i tiano. You know, e leo ngi mea alofa, whai ingi kaunga mea alofa, pe e lu ia le si po e paua le mele o le mea alofa e hati na ina e le tino keriso. Wha maro si ai le tino keriso. Ia wa ai fo i le larolangi malato loa. O lo i ai ma tutupu pea wa venga o le atua.
I le o langa le leo lo tātou ona. E whaftai le tua. Wa nei mea na tupu le whapea o se tala na whatufua e ruka. Mauti noa mai loa ruka. Whamai le teimi na fio mai ai le anganga pa ia. Ma whaatumuina i lātou le no fuanga lea sa iai lātou. A le apurung. Whamai o i, whamai na lātou wa lātou wheme mea ino wa lātou whaarongo i lea. Ile, ka lili. E ua. I la ngona i lātou lea. Tau tia le mele utu. Me voi lea Samoa e le o le kumu o le loku po le kumu o le mafukanga vo i le leo ngō papa ku i ma le kanga le wha ili ma ua. Ma ia le peis. Piu maa ia fo drums. E ai. E ala o ngā fie ka ngaka o mai le li i o ngā ua. Lai loa ka ngaka. O lo whaatu muinga i tātou uma e le anga pa ia. Me foi le ia kako si tia lava le ona le kalesia. Kako si tia. Ai kau ke le si ki au kako mafofonga mo kako loa mo kako manatu mo kako onga. Ai tatu si tia le suafo Yesu. Mai le tana na fiong pa ia le tua af mai Yesu a si tia le alo o tangata na to sina mai leo le langi. Kako si tia Yesu. E ana i tai mai o le nganga i o tātou tangata. Ia on kako lore le tele o wawenga, sikele o wawenga, o tātou wala mai le tai ao, i le aso, ma le aso, o loo whatu tupu pēa i le atua wawenga, e nei fwoi vai aso. E leo pensa e mana o mia, se fe soani, ma se lave ina, ma se wha malonga mai le atua le tamai, e na whaia lava i le atua, mo oe le vai aso. A tonu fwoi, e leo nei, ia po tai au po o le isi aso po e alua o lo ngā lue mai lava le ngangwa le li lato whalongo la ia il mele fumai o ngā laku o mai ei le mora o sengia o lato mauli ma ua lato wofo ma ua lato whapea i fo whauta e leo kari leia e ari la wari inge ai whalongo le kalaka ei o le wari ia o so Yesu mai umai kari leia o whalongo aku le mele e kau kakala mai o la no mai to le kau kala mai ka ku nga ya no o ri ia e ma se singa alu i sa o nga roma kala ngo mai ai pe alu o Iran ya o mai ai sa fa Iran sa fa Iraq ale o ma ku fa long so o ka ku nga le kala ngo mai ai va mai ngo wala ku fa long fa mai ya is fulu martasi fa mai wala tātou whaarongo atu ia te ilato, lo tau tala mai a tātou lavanga nganei, vā venga o le atua, o se ngia o lātou mauri uma, ma uwhe meme ai lātou, uwhe tau tala ai, se a leo winga o le lemea. Bi tai oisi, o tau emu i lātou, o whapeane, o nāni tangata, i le wainga. Ia, o lo tupu peane lemea, o lo whapela lava ona, ia ile la ngona fo ile ka wemu ia ila to ele iloa le meta o le fatu munga ele nganga pa ia ai a ka ko kilo fo ele neme ia peke o nga fo ia se wainga ele me faia o nga e nganga fo se nganga se tunu haleluia se ivanga na lava o fatu muina i tatou ele nganga pa ia ma ona va venga ile taimi e fina ngalo ai le atua. O le mele o whamaya, wala ko whamea, o ngo isi, ukare kari kongu ale mele. Po se mea mo, whamea peia o ngala ore ia, ile waino. Le manino ana fionga pa ia le atua whamaya, lana na tala no fo ile atua, ngai le kaimi leo le whenga inkua, i kala ngoa mai lea, ile ngana SS, ngana isi e tunu, na tufa ma ia ile atua ina ia i lo ma le rolangi lo na fina ngalo me voila le ele me fai ai o ka ko va pe atu ai le lang o le atua ona le ngana le ala ufa mai le to telo ila to na ia fo i le fislea malato mol mawina fa mai wala to tau tala mai ati ma le lava ngana i va venga o le atua the miracles of God. Rama vengo le tua. Le o kako kilo i e whamaia.
Wa fio atu Yesu le laki. Ai awina mai lona nganga pa ia. E whaangalu e ina lona au so. Whaatumuina lona au so. Ina ia whai la tau ma moli mau. E amata atu I Yerusalema. E o atu I Utaia. Whaasoro solo atu ai I Samaria. Se ia o atu I le lalo langi uma. Wa venga o le atua. E o mai le aso le nei o lo tupu pea. Ia pifona ta ua fo I se tasi whaaso. E alana le tupu ni wa venga o le atua I o tatu o langa ma mea o lo kako o ngai. O kako le koe maa nga o I le atua e whaia ni wa venga. Pi o kako mga aga, whaia kako wa venga. But o miracles o mea e whaatu tupu ina e le atua. O miracles foila. E le wha pea o le ka inga le o langa o le kangaka. Wha pea a miracle o nga e rola I ala kai le ai. O le kele o le mea le sa tupu I. Pi o le whai mai ma o ina tanto o le mea sa tupu. E o le ngana le inga ua lako wha longo I kangaka ngi. O se tasi le mea o le ata. Le hefo ina tau sea saunua tuela apostolo. O paulo ya kronito. O le ngana ua lako o mengi kupu. E le mo le auso. Ai mo ila tau e le whātua. Me voi lea e vai se mafukanga voi lea ai yengi au le whātua. Io inga foi la ma ia whakanga le nganga o le ri e ngalue mai. La ngai ala ngalue mai le nganga o le ri. Mo ila kou e le whātua I wā venga ma o le atua whai wā venga na te whaanga na ina tangata I ngana isi atunu. E au noa masea. Masea o ina lato. Me foi la lea Samoa. Ia e tu vo ia le mele to ngana ese ia. Ia fo inisio o ina matulanga o ina. Ia lo tatu tala noa lawa le meka o le ngana le tasi atunu. Pe ona ia ina I vaenga ia. No mai nisi nu I le fislea. Ia ai o mai ona tupu ai lea o le vavenga le tu ele aso. Ia ona lato falongo tu ai lea. Ila o so, sorry. Ele ia o onga li le wali ia I nganga kako akungu. Kako ngu, le waka kala mai. Ala ori ia kari le ia uma. E fo ila lea. E wha tupu ina ele tu al vavenga lana o ia na whaia mea uma. O le ala kako ngā luenga e whai. O le tātou whaatanga o le nganga pa ia ngā lue mai a te tātou. Whia ngā lue mai lea tu al kelo kaimi. E kako kere te tala ina atu tātou noto ia te ia. Me fo lea ia. Tātou ke wawa ai la fionga pa ia lea tua. E o mai fo ia ele aso ningi. Ia lo fai lava le ngi kau e mu. Nisi lava ele tali tonu lava ele tautara ele ngangana ese. Ia ele rola po la alme kari kongu ai. Aleluia. Ai o te whawhitai au ia ele atua Yesu lo tātua li whaola. O ia lea na ia. Mataina le ekale sia mauru ai. Maia le ekale tia mawhana wina le ekale sia. O Yesu lava. I luno le funga ele. Ma amatalia ai le ngā luenga wha apostolo. E foi lea, talia le nganga pa ia, wha sa olo toina I tātou, ina ia wha fauina o tātou ma fau. Ina I wha tumuina I tātou meo le malo le atua. Au wala na luenga maro le fina ngaro. Samoa le atunu upele, ia o le tangi lava le pumate le le fiafi. Tā longu pia ma se whau. Asea, leanga o le tangata lava ia I elo na ngona alofa. Peo na alofa mai Yesu. Ia te I tātou. Pe na fo na iai. Ia le fo I whaalinga I le fo I ministry. Ina ia tātou loa na vei tātou ma tangata e alofa peo Yesu na alofa mai. Pe na o na tātou whaasuru atu. Ia le malama lama. Ia whapena o na ia te tātou. Le loto ina ia ola seanganga. Ono lau muli mau, mo le tātou muli mau, e winga ia Yesu mano le fina ngalo. A vea o ma tangata fia, whai taula na fionga pa ia. Ina ia, whaaupenga ina pe I tātou. Tewe o na iai, ina ia so fo I pe, na iai lau tū, o na mawhtanga fo ia, whaautonga le atua au haunyu sile. Ia build tātou le upo le atua. Build tātou I Yesu. Pio I tātou ilo na fina ngalo.
pio tātou ma mati tātou mātia e tusa ma le fina ngalo le atua. Aisa, langa mga umbia le atua, ni toa marolosi. A wā, lona fina ngalo, ma le faa, taunu ina lona fina ngalo. Te rovo isa mo le antunu upele, ia olo ia te oe, ia le lotu tele, le nganga finau, le nganga whaafitai, e te fia au auna mo le atua. O la ulawa le whautuanga, ma au le wha mahanosi. O le ale ministru e lo e ngalue ai, ave iai lo ato atua, ave iai lo lotu tele, ave iai le mahanosi wa mai e Yesu, po i tato umalawa. Au foi ngi a vea o ngā wa kilo mai ka ngaka. Aia ave ona e te alofa ia Yesu. E le kako pese foi le masani o tato usu ai. Ave lo uola ia o ngā. Ave o ulima ia o ngā. Ave o uvae ia o ngā. Ave lo tato tangata ato ina ia o ngā. Moai. Au nātu ai tangata ina ia tato au nanga foi le ia Yesu lo tato ri. Lo tato whaora. Foi le ia atiae. Atiae ia le tua i lo roto mo tato roto. Atiae ia le mafutanga. Atiae a inga i le tua. Atiae mafutanga i le tua. Atiae e kalesia. Build up. Ina ia tanto wa. Ina ia tato maralo si pea mono na finangalo. Na foi le whaftai i le upo le tua a wa o tanto mai mga mia. Ai se longa o se tangata ua makua a koa lava na mi o tonu. Ionga le mana mia leo la fionga pa ia. Awa kako uma Samoa. Kako kangaka kako ke. Fia au na mafia ngā lue mo le atua. O wene o tātou no fuai i meo tātou maua, po ni meo tātou loa, po le a lava le tamao a inga o ea te tātou. A ia tātou i loa, o na tātou va ai le atua. O ia e o mea uma, o ia fo i lea na ia, o maia le nganga pa ia. O Yesu, ia tātou te ngā rue ma tātou au ona tuai i le tele o taimi. Wa ila o le maa ngai o mo le build. Ai loto whaatasi, tutu whaatasi, i ai le no fua ngai tasi. Aia. Kasi al kanga ne ai. Ai o se anta fo i lea mo tātou. Pe te musua e whai are fina ngaro le atua. Pe tātou te iai lava, pe whaatu i ese lava, e a fio mai le atua i e whaatau nu ina rana mi o tonu. Whaafitai nei mea na tātou whaitau, ma tātou wharongongo ai au auna, i le tātou tusi fwoi umawai, i nisi fwoi ministry sa share ai, i le nei fwoi o tātou toi la langa ina, e nei au auna umawai atu nei vai aso, o lo tātou lea mau. Ia tātou tutu whaatasi. Ono o ngā luenga, wale e kale sia Yesu. Le tātou te iei tutono ngā luenga Yesu. Le lotu o le kale sia Yesu. Nā lo e ngā lue le kale sia Yesu. Le luenga, tātou te peoringa, ia le maa lo le atua. E ala i lo fisosoani i le tala ina, le whalau tele ina, o le tala le leo le maa lo. Ina ia ola sia nganga. Ina ia isia nganga e whapena le whamaro sia i lana au nanga mo le li mo le whina. Ia o le whautuanga le nei lawa ministry a whai warangona le whawai o tau pēla o la mepa o le tau longo ma le shea ato o le tale leia le tupu malona malo. Ia vene e fiafi. To e wawa ai ma to e tātou tilo iai ma tātou whapeifo. Ia i ese me o misi. Le lopo o misi le loto fatas, le lopo o misi ia le nofoanga e tasi, le lopo o misi ia nina langona e le tau ona langona SS. Le o tātou au ina ua peo le nea uso, peo le o apostolo, peo e lungo le upo le atua, ona fio mai leo nganga pa ia ma whaamaro si au lato. E ala i le fisosoni mai alo na nganga pa ia. Samoa, e ese le matango fio le atua manana fio pa ia. A o lato iai fo i lea no fuanga fa mai ia, sa lato vivi i ma whaafitai ono o wa vengo le atua. Kasi le mea, tato ampasola maro le atua. We must be acknowledged
the miracles and wondering of God that's happened everywhere in the world. Maybe in your family, in your life, maybe in your church, in your ministry that you're serving now. The point is, we must be acknowledge the King and his kingdom. Ia, avea oe mau ona le tu e whamarosi. Ni wei taimu kako iai, ia o le alawa kako ki iai tawhturinga, i taua whaale tino ma le whaale anganga, o lo tātou whitai ia i pia ia soma. O wane ngalo ia te oe. E le o whapena ona maro lori whiri ranga o oe mao. O ia leo le afta inga i whapenga o ngā whaamutare o nganga ia o ngā aka le fia. Ai e loto tele, o lo whiarua i whamaire tusi la apostolo Petelu, i tātou mātala i le o leanga, le o whiarua i solo, e o si leo na tangi, o sa kangi lea, na te su ea se tasi na te saia whaaleanga, ai o mele ia tātou tū mawai pēr. Ia tā whamaile tāna la whiompa, ia tātou te antu ia te ia. O na sola ai lea o le tiapo. He foi lea. Ia, loa ia i tātou lea nganga pa ia o lea tu. Mai le whiompa ia lea tu e siri leo te tonu ia te i tātou pēr. Sima ia, tu se Ioane, siri leo te tonu ia te i tātou. Nai leo le langi. O ai leo te tonu ia te i tātou. O lea nganga pa ia o Yesu. O le tātou alii, ma le tātou whaola. Ia, lea ua whanau ma tātou tilo. Ile luai e karesia o whanauina mai e Yesu o ua amata o na whaasala watu. Ele ana o apostolo o vea mai e karesia o vai ese mai le rolangi ina ia tu ina atu o lato ola ina ia ati ina e pere tino keriso e whai ma mori mau i atu no me foi le Samoa la tu pere whaftai tele lo mafuta mai. Ave amata o upu leri. To e whaitai o tā mata whaale ngangana na upu. Ina ia whaapula pēr. Ma ia mai le atua nisi whaalinga fō. Ina tātou whaitau iai. Whaftai mona ia o auna na i o tātou tu a. O mawai atu. Sa nātou whaaliliwina. Ia leitusi mo i tātou. Ia vi ia le atua. I mea rofa le nganga pa ia sa wha. Pena o na a whaato o toina i lato, ia le leo tātou, ai, i manuia o no le lato, whaatangaina o le anganga pa ia, e whaaliwina o le tusi pa ia, le leo mau e fwoi kako, te whaamaro si anga fwoi, le ngata o aso uma, ia le fwoi e fiafi. Ia le mai le atua, e fwoi e so mana onga, e so whaamoe moenga, a whai fwoi whaavatu ia fwoi e savalinga, ia ono mea le leo langa wo o mai. Ia ole Yesu artai. Fai fo italiaina Yesu ave mali mo faola. Ia olo ia te oe lava le fionga pa ia le atu. Paul mea te tala o lo loto. Tala atu o langona, tala atu lo mafau fau atoa. Pa aise kale se Cristiano e te awai, olo iei au na le atua, rato fritua, fai a ongo apostolo lo iai tono na e kalesia ia o lo iai foi le au fau tua ia tina ina fatasi ia lo tanto wola pe a fai mana atu ina atu le ola mole ia sa mola tu no pe me kiu me uma fatanga le ngango Yesu e ta ita ina i tato e peona no wa ile kalesia ta ita ina ai tato fatato ngalu o mai la Yesu. Ia, whataro whatu, ina iau auna le atua whapena ana mafuta mai tātou pukalame, i li fiafi, i lātou wharetua o mo pāanga, o i lātou ulo whapena, tuli man tā ngau mai de tātou pukalame, ia fiafi, whataro foi, i le team foi le CKA ministry, na iau auna le atua, na iau ao, au tala vau, mātou ngāru e atu, ia i se tei foi ia rātou, se sila foi i au omnanga le atua, i o rātou soifua, ia i le whaso ina le upo le atua, i le whaafiafi, whaaftailo mafuta mai Samoa, whaaftailo whaatanga ina fo le upo le atua, i ngata o lawa, i polo sa,
ia le ngata fo tonu galuega o nisi o loo faigaluega ia ma mafuta mai ia sa moa le atu pea i le isi atoatoa i tagata ae atoatoa le atua i le atua pe a fai tatou te fitilotilo pea ma vaavaai lona matagofie ma lana silafaga ma lana taʻitaʻiga faatumuga ia te tatou ia toe faatalofa atu ai foʻi le iau auna foʻi ia le Assemblies of God o lo faapena ona aue mai mafutaga foʻi ua pena ona faatuaina lenei aso ia agalelei toe foʻi atu i kalesia o galue ai e gata foʻi lea ia o totonu mafutaga taitasi palitua ma lei faafeagaiga lo faapena lausufulu mai ia alolofa atu alofaaga o lava tatou CKA ministry ia atinaina le tino keriso ina ia faatuina atu le lautele le tala leia le atua o lona ia tatou atiae e pei o la Iesu Keriso i le atinaina o le ekalesia faaaogā e lau o soifua mo ola faafetai foʻi i auauna le atua e pasa magreta ia mo lenei aulaga le faatuao ia e faapena ona tuina atu ai tatou faasalalauga e auala atu i tatou Global Kingdom TV faalauteleina pea me alofa ia viia ai pea le atua ona Iesu ma ona palo talofa atu foʻi ma faatofa atu lofa atu le weekend tatou sauni oti ai agata foʻi lea ia uō ma paaga ia manai o tatou matua atu asinasina ia le gata foʻi o aiga ia agalelei faamuni atu le atua ia te outou uma lava ia mai aso malaulu nei matamua CKA ministry o kilani ia faasoifua ia le a tatou tatalo matou tamae foʻi lava le viiga ma le faamanu ia te oe o ai tatau o eu mea uma lava e matou te faapea atu tamae ia lo atu ma le manene o atu i o matou loto ina ia atinaina le tino keriso atinaina i matou uma lava me maapasalo malo auā lou finagalo ma lau walaau i soifua o lau fanau fuia so matou atu Samoa na ia auna manai o latou faletua so se fatafaitaulaga o loo galulue ai ia gata ni usila nei ia so se tuafia o le lalolaga agalelei foʻi taʻitaʻi ese o ekalesia ese manai o latou faletua latou le o talaʻia lautala lelei luga o ala i town center le aliie o la pena o latou faevagaliaina e toʻatele o tagata o lo fia maua le ola ia faaupegaina i latou le pega faaleagaga mai ate oe faatumuina ai latou uma lava i lau upu tamae lei foʻi le atua e lei foʻi weekend fuafuaga ma la faafetai i lau upu moni e ola ai matou mai faapena o le faatumauina e pei matou nia foʻi Global Kingdom TV alauteleina foʻi lenei lava ministry ia mo finagalo ma vi ia oe le tamae i atu lava i atu oe mea uma tumau le matou faatauvā ona o Iesu e ala le matou tatau amen amen ia via lava lenei weekend sa moa le atu pele faasofoa Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use GP Grip Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze.
Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.